Yes, reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza cyane mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino neza breaking news zigiye zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Banyarwandakazi tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba mudukurikiye none ahangaha ukaba utarakanda subscribe ngo wiyaboneshe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga, nyaboneka iki ni cyo gihe kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri gatanu. Wowe cyo ngusaba no gukanda subscribe. Hano tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, kuri PR, ku makipe yose hano mu Rwanda. Tuba twaryamye kuri Rwanda Premier League, kuri Peace Cup. Ahangaha niho ubonera update zose, nta n'akantu kamwe kavuyemo. Banyarwandakazi rero murabona ko turi kuba followers 2,800. Mwihangane mukande subscribe turebe ko twakuzuza 3,000. Murabizi ko cyane twakoreragaho yitwa KS TV Rwanda. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri iri mu bihano, bityo rero mu rwego rwo kubahiriza ibyo bihano kugira ngo tudafatirwa iby'igihe kirekire, twihangane ayo mezi 3 Rwanda 45 News tuba turetse kuyikoreraho. Ibyo ngibyo byahise bituma dufungura iyi ya KS TV Rwanda kugira ngo ntimugire impungenge. Ushobora kuvuga ati se ninkanda subscribe Rwanda 45 News Plus bakayikura mu bihano, aho ngaho uhita uzareka iyi ngiyi? Oya, zose nzajya nzikoreraho. Humura rwose, wowe fata umwanya wawe ukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Banyarwandakazi, nyuma yuko u Rwanda dutwaye igikombe kiri international nka FIFA series, ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA twazamuye imyanya, ndetse si byo kuzamura imyanya gusa kuri urwo rutonde na hano muri Afurika twigiye imbere ho gatoya, ahubwo ndaje turebere hamwe ibihugu 10 bya mbere ku isi, kuko nibyo tureba gusa ibindi ntabwo tubyitaho, keretse detaye by'umwihariko ku bihugu byo muri Afurika, hano by'umwihariko hano muri East Africa ibihugu byazamutse neza. Tugiye kurebera hamwe ibyo bihugu 10, noneho turebere hamwe u Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe ku isi, rufite amanota ngahe, ndetse na hano ku mugabane wa Afurika. Ibyo byose turabireba, tugiye kubirebera hamwe nyine muri iki kiganiro. Narababwiye ngo ikintu kijyanye n'ubusesenguzi ku Mavubi tuvuye mu cyumweru cya FIFA series, ariko amakuru azakomeza nimugoroba mu kiganiro cyane. Nimugoroba nabahaye inkuru y'umutoza wa El Hilal, nubwo nabonye mutayirebye. Bibaho cyane ko sinzi ibi bihe niba muri kubibona, buriya YouTube igira igihe ku macano yose muzabibona, usibye nanjye hari n'amacano menshi bijya bibaho. Hari igihe nyine kijya kigera YouTube ikagabanya icyo bita YouTube recommendation, ku buryo wowe utarakanze subscribe kubona ikiganiro cyanjye byakugora. Iyo rero wakoze subscribe, ariko si ugukora subscribe gusa, hari abantu bakanda kuri subscribe bagahita bigendera. Gukanda subscribe ugakanda no kuri all notification bituma niyo YouTube yatugabanyiriza recommendation ku rwego rwo hejuru. Wowe iyo dushyizeho ikiganiro urakibona. Izo nizo avantage zo gukora subscribe. So banyarwandakazi, hari agakuru nabonye, umukinnyi ukina muri shampiyona yacu, nagakuru nabonye kwa Samir Sylvestre, umunyamakuru wa Radio Rwanda, umwe wavuye kuri BNB w'umuhanga cyane. Nagakuru nabonye yanditse ko hari umukinnyi w'umunyazambiya. Murabizi ko ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya Zambia yakinnye n'u Rwanda. Ikipe y'igihugu ya Zambia yakinnye umukino wa gishuti n'ikipe y'igihugu ya Argentine, urumva. Noneho hari umukinnyi ukina hano mu Rwanda nyine muri shampiyona yacu muri El Merreikh, ni umukinnyi w'umunyazambiya witwa Obino Chisala, akinira ikipe ya El Merreikh, urumva.
ya hano muri Rwanda Premier League nyine hano muri shampiyona y'u Rwanda, yabanjemo ku mukino wahuje ikipe ya Argentine n'ikipe y'igihugu ya Zambia. Namubonaga rwose na match nayirebye, hari takare yateye Lionel Messi ndavuga ati izo takare wirirwa utera ba Djibril Ouattara na ba Mugisha Gilbert Barafindinho na ba Sumani ba Murera, koko uri kuzitera Lionel yamuteranye igitego cya kabiri. Lionel Messi niwe watsinze igitego cya kabiri, kuko ikipe y'igihugu ya Argentine yatsinze ibitego 5. Ndabona rwose uwo bita Samira akunda gukurikirana inkuru z'abanyafurika cyane rwose. Ebana yateraga takare zimwe atera ba Djibril Ouattara zigafata ubusa, niwe watsindanwe igitego cya gatatu cya Lionel Messi. Aka gakuru nakabonye karansetsa cyane. Nahise nibuka ndi kureba match nyine yo ya Zambia na Argentine, kuko ngiye nkunda igihugu cya Argentine cyane, especially na Lionel Messi. Nahise nibuka ko ari wowe wamuteye takare gafata ubusa, mpita mvuga ati kumbe niwe wirirwa utera takare ba Mugisha Gilbert. Nasetse cyane. So banyarwandakazi rero ntabwo ari cyo kituzanye. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi tumaze iminsi hafi byumweru 2 tugaruka ku ikipe y'igihugu kuva yahamagarwa kugera magingangaya. Twatsinze imikino 2 yose mu itsinda twaduherereyemo muri FIFA Series. Buriya hari ikintu abanyarwanda mutamenye, muzi neza ko u Rwanda ari cyo cyonyine gihugu cyo muri Afurika muri iyi mikino ya FIFA Series cyazanye igikombe muri Afurika, cyangwa igikombe cyagumye muri Afurika. Uzi impamvu? Ikipe y'igihugu za Cameroon zari zagiye gukina, za Cape Verde ziri mu gikombe cy'isi. Cape Verde murabizi ko yabonye itike y'igikombe cy'isi, igiye gukina bwa mbere, nayo yakinnye imikino ya FIFA Series ariko nta gikombe yigeze zana. Za Cameroon zaragikinnye, n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, za Tanzania nyine n'izi za Kenya zose zaragikinnye, ariko cyaje mu Rwanda. Iki gikombe cya FIFA Series ni ubwa mbere cyaza mu Rwanda, kimaze imyaka 2 kiri gukinwa, kuko ni igikombe ngarukamwaka. Cyaherukaga gukinwa 2022. Nta gihugu cyo muri Afurika kigeze kicyegukana, ni ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi byacyegukanye. Iki gikombe cya FIFA Series ni ubwa mbere cyataha muri Afurika, by'umwihariko no mu Rwanda muri rusange. Urumva ko iryo ni ishema rya mbere nabonye abanyamakuru barimo ba Mickey Junior babyandika. Urumva ko mu by'ukuri ari ibintu byiza cyane. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, banyarwandakazi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, nyuma y'ibyo bikorwa byiza byose, twazamutse ku rutonde ngarukakwezi rwa FIFA. Uyu mugabo uri kudutoza, niba mubyibuka neza, 2015 yadusize ku mwanya wa 64. Ibaze ku mwanya wa 64 yadusizeho, niwo mwanya mwiza u Rwanda rwageze. Icyo gihe mu bihugu byo muri Afurika twazaga mu bihugu 10, 15 bya mbere, 20. Icyo gihe twazaga mu bihugu 15 nyine byiza muri Afurika. Ibaze nawe ku mwanya wa 64 ku isi yose muri rusange. Noneho urumva yaje agikina imikino 2 ya mbere, yadusanze ku mwanya 130, none ahise tuzamuraho imyanya 2. Reka manze twinjire mu bihugu mbere yuko tuza ku Rwanda uko ruhagaze. Ibihugu 10 bya mbere ku isi kugeza magingangaya. Igihugu cya mbere ni Ubufaransa, nyuma y'imyaka hafi ingahe, kuko kuva Ubufaransa buheruka umwanya wa mbere mu mwaka wa 2020 nibwo bwaherukaga umwanya wa mbere, nyuma y'imyaka 6 bwongeye kwisanga ku mwanya wa mbere. Ikipe y'igihugu ya Espagne, umwanya wa mbere ntabwo yari yawumaze igihe kinini, kuko niyo yawukuye hari Argentine, yahise ijya ku mwanya wa 2, kuko murabyibuka ejo bundi ikipe y'igihugu ya Espagne yanganyije na Maroc. Ibyo ngibyo byagabanyirije umwanya. Argentine ku mwanya wa 3. Ikintu gikuye Argentine ku mwanya wa mbere ni ukubera gukina n'ibi bihugu byo muri Afurika. Murabyibuka ko ikipe y'igihugu ya Argentine yakinnye umukino na Angola, ibatsinda ibitego 2-1, 2-0.
yakinnye n'ikipe ya Mauritania batsinda ibitego 2-1, nimugoroba yarayikinnye na Zambia. Iyo ukinnye n'ibihugu biri hasi rero uri Argentine igihugu cya mbere ku isi ukabitsinda ibitego bikeya, ubwo nyine nawe hari akantu kagabanuka. So ubwo ikipe y'igihugu ya Argentine nyine ni ya kabiri, ubwo turi ku bihugu 10 bya mbere kugira ngo twinjire muri Afurika, ibindi ntabwo tubigarukaho. Ubwongereza bwahise bujya ku mwanya wa 4, Portugal ku mwanya wa 5, Brazil ku mwanya wa 6, Netherlands cyangwa se Ubuholandi ku mwanya wa 7, mu gihe Maroc yamanutse iza ku mwanya wa 8, yari iri ku mwanya wa 7, Ububiligi ku mwanya wa 9, Ubudage ku mwanya wa 10. Iyo niyo myanya ya mbere 10 ya mbere muri FIFA series. Noneho reka twigire hano muri Afurika, cyane ko iby'Iburayi ntabwo twatangira umurongo wo kugira gute wo kugira, ntabwo twatangira umurongo wo kugaruka ku by'Iburayi. Twagiye rero hano ku mugabane wa Afurika. Ese u Rwanda rurwa kangahe hano ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange? Igihugu cya mbere ni igihugu cya Maroc, kiri ku mwanya wa mbere hano muri Afurika, kikaba no ku mwanya wa 8 ku isi, gifite amanota ndavuga y'u Rwanda gusa, reka ibindi bihugu byose mvuga imyanya, noneho wenda turavuga amanota tugeze hano mu bihugu byo mu karere. Ku mwanya wa kabiri hari Senegal, yatwaye n'igikombe cya Afurika. Ikintu gikomeje gusunika Maroc ku mwanya wa mbere ku mugabane wa Afurika ni impamvu navuga ebyiri. Impamvu ya mbere, Maroc nicyo gihugu dufite kugera amagingo angaya cyageze mu gikombe cy'isi kure muri 1/4, gikina n'umwanya wa 3. Igikombe muri 1/4 gikina n'umwanya wa 3. Murabyibuka ko cyabaye icya 4 mu gikombe cy'isi gitsinzwe na ba Luka Modric, ibyo ngibyo murabyibuka. Ikindi cya kabiri kiri kubazamura, cyakinnye finale y'igikombe cya Afurika, iyo finale iratsindwa. Kugera ubu ngubu mu mpapuro ndabisubiramo, Maroc niyo yatwaye igikombe, Senegal iri ku mwanya wa 2, ariko nyine igikombe wagitwaye turakizi, ikirego Senegal yakijyanye muri CAS. Ibyo navuga ko ari nk'ibintu bibiri biri gusunika Maroc no mu mikino ya gishuti yitwaye neza, yanganyije na Espagne, kuba iri ku mwanya wa mbere. Iya kabiri ni Senegal, ikaba ku mwanya wa 14 ku rutonde garuka kwezi rwa FIFA, ubwo ni ku isi yose muri rusange. Nigeria ya gatatu, ikaba ya 26 ku isi. Mu gihe ikipe y'igihugu ya Algeria iri ku mwanya wa 4, ikaba ya 28 ku isi. Egypt cyangwa se Misiri ya 5 muri Afurika, ikaba ya 29 ku isi. Ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire iri ku mwanya wa 6, ikaba ya 34 ku isi. Ikipe y'igihugu ya Tunisia iri ku mwanya wa 7, ikaba ya 44 ku isi. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ni ya 8 muri Afurika, ikaba ya 45 ku isi. Ikipe y'igihugu ya RDC Congo ni ya 9 muri Afurika, ikaba ya 47 ku isi. Noneho ikipe y'igihugu se ni iyi ko niba banyingirije, sinzi ikintu hano cyanyingirije. Iki gihugu se ni Mali, sindi kubona idarapo gusa ariko ntabwo ndi kubona izina. Hano hari akantu kanyingirije, uretse nka zoominge neza. Nibyo iri darapo naribonaga. Ni ikipe y'igihugu ya Mali iri ku mwanya wa 52, ikaba ku mwanya wa 10 ku isi. Ni ukuvuga ngo muri ibi bihugu byose ibyazamutse ni Djibouti yazamutseho imyanya 2, Ivory Coast yazamutseho imyanya 2, Tunisia yazamutseho imyanya 3, Congo yazamutseho umwanya 1 na Mali yazamutseho imyanya 2. Nabyo tujya kujya tubivuga. Igihugu cya 11 ni igihugu cya South Africa, cyazamutseho umwanya 1, ni cya 59 ku isi. Igihugu cya Burkina Faso ni cya 62 ku isi, cyagumye ku mwanya cyari kiriho, kikaba cya 12 muri Afurika. Cape Verde yamanutseho umwanya 1, ni ya 68 ku isi, ikaba ya 13 muri Afurika. Igihugu cya Ghana cyamanutseho umwanya 1, ni cya 73 ku isi, kikaba cya 13 muri Afurika. Guinea yagumye ku mwanya wa 80 ku isi, ikaba ya 15 muri Afurika.
iya 16 muri Afurika ni Gabo yamanutseho umwanya umwe ikaba ya 87 ku isi. Uganda ni iya mbere muri kano karere muri East Africa ikaba ya 17 muri Afurika ikaba ya 88 ku isi. Tuyihe amashyi. Ikipe y'igihugu ya Angola ni ya 89 ku isi ikaba ya 18 muri Afurika. Ikipe y'igihugu ya Angola niyo twatugezeho. Zambia yakinnye na Argentine igatsindwa ibitego 5 yagumye ku mwanya wa 91 muri Afurika ikaba ya 19 oya ku mwanya wa 91 muri ku isi. Ku mwanya wa 91 ku isi urumva ikaba ya 19 muri Afurika. Ikipe y'igihugu ya Benin hari ikotono rwose abangaba turaziranye yamanutseho umwanya umwe ubu ni ya 93 ku isi ikaba ya 20 muri Afurika. Turi kuvuga ibihugu byo muri Afurika ntiturakera ku Rwanda. Ikipe y'igihugu ya Mozambique yazamutseho umwanya umwe ubu ngubu ni y'ijana ku rutonde ngaruka kweze rwa FIFA ikaba ya 21 muri Afurika. Ikipe y'igihugu ya Madagascar y'ijana na 4 ikaba ya 22 muri Afurika. Equatorial Guinea Equatorial yazamutseho imyanya 2 kuko ibuni y'ijana na 5 ku isi ikaba ya 23 muri Afurika. Igihugu cya Comoros cyamanutseho imyanya 2 ni y'ijana na 8 kikaba cya 24 muri Afurika. Ikipe y'igihugu ya Nigeria yazamutseho umwanya umwe ni y'ijana na 10 ikaba ya 25 muri Afurika. Igihugu cya Tanzania igihugu cya Libya ni y'ijana na 11 kikaba cyazamutseho umwanya umwe icya 26 muri Afurika. Tanzania yamanutseho imyanya 2 ni y'ijana na 12 iri ku mwanya wa 27. Kenya yamanutseho umwanya umwe ni y'ijana na 14 ikaba ya 22 muri Afurika. Igihugu cya Mauritania cyagumye ku mwanya w'ijana na 15 kikaba cya 29 muri Afurika. Igihugu cya Gambia ijana na 16 ku isi 30 muri Afurika. Iki gihugu ni ikihe ko ndeba bankingirije? Sudani yaba El Merreikh na Zaire Hilal yagumye ku mwanya w'ijana na 17 ikaba ya 31 muri Afurika. Igihugu cya Namibia ijana na 18 ku isi 32 muri Afurika 33. Sierra Leone ku mwanya w'ijana na 21 yamanutseho umwanya umwe. Igihugu cya Togo cyazamutseho imyanya 2 ijana na 22 ku isi 34 hano muri Afurika. Mu gihe igihugu cya Malawi cyazamutseho umwanya umwe ijana na 25 kikaba icya 35 muri Afurika. Tugeze ku Rwanda rero. U Rwanda rwazamutseho imyanya 2 n'urwa 36 muri Afurika mu bihugu 50 biri classe tukaba ijana na 28 ku isi. Dufite amanota ibihumbi 10 Senda bibara gute ibihumbi 10 reka mbishyireho mu byisomere ariko rwose ni munsi neze ibihumbi 10 ni ibihumbi 112 664 neze reka ntabwo nzi ukuntu wabisobanura ukuri munyanganire kandi ni munseke ibyo bintu byanyu byo guseka abantu bashatse inkuru bakazibabwira. Niba nawe ufite uko bivuga bivuge muri comment cyangwa se ushaka ubivugira cyangwa unkosore nabyo biremewe. Ariko ntunseke rwose. U Rwanda ni urwa 36 muri Afurika, urw'ijana na 28 ku isi, rwazamutseho imyanya 2, rufite amanota aya ngaya muri kureba aha ngaha, rwiyongeyeho amanota 8.85. Si ibyo ngibyo. Ubwo Zambia ni 37 ikaba ijana na 30 ku isi, nayo yazamutseho imyanya 2. Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville yaba Pavel Nzira, ubwo mbakiza ako kantu kugira mu itandukanye na RDC yagiye mu gikombe cy'isi itsinze ikipe ya Jamaica, ni ya 38 ku isi, ikaba ijana na 32, nayo yazamutseho imyanya 2. Guinea ya 39 ni ijana na 33 ku isi. Ikipe y'igihugu ya Central Africa Republic ya 40. Noneho reka dukubite tubangura twihute.
ikaba iya 39 ku isi yamanutseho umwanya umwe. Liberia ijana na 41 ikaba iya 41 ku isi yamanutseho umwanya umwe. Uburundi bwazamutseho imyanya ibiri n'ubwo ijana na 43 ku mwanya wa 42 muri Afurika. Lesotho ya 44 yamanutseho umwanya umwe, ijana na 44 iya 43 muri Afurika. Ethiopia rikiziriki koko, Ethiopia kikomeye, mumbwire muri comment, Ethiopia iziriki. Ethiopia ni iya 44 muri Afurika, ikaba ijana na 45 ku isi. Botswana ya 45 yamanutseho imyanya 3 ni ijana na 47. Eswatini ni ya 46 muri Afurika, ikaba ijana na 58. Igihugu cya Sudan, South Sudan kinamo Muhire Keva, ariko Muhire Keva kina mu gihugu giciriritse pe, azakivemo. Yazamutseho imyanya 3 ni ijana na 65, ikaba ya 47 muri Afurika. Ibirwa bya Mauritius yamanutseho umwanya umwe ni ijana na 77, ikaba ya 78. Chad yatsinzwe ibitego 8 n'u Burundi mu mikino ibiri, ni ya 49, ikaba ijana na 80 ku isi, yamanutseho imyanya 3. Igihugu cya nyuma muri Afurika ni igihugu cyitwa Sao Tome and Principe, ni icya 50 muri Afurika, kikaba ikijana na 92 cyamanutseho imyanya 3. Ubwo muri uru rutonde nyine hari ibihugu utabonaho bitewe nuko bitari classe na FIFA cyangwa se CAF itegeze ibishyiraho. Ngayo nguko rero nguko urutonde ngaruka kwezi rwa FIFA uko ruhagaze. Mwumvisha ko kubera imikino ya FIFA series u Rwanda rwazamutse. Ibindi tuzabigarukaho mu biganiro byacu biri imbere. Ndabakunda cyane, nge nitwa Kasedizo, mukore subscribe. Asala vista.